Mwete kusiye kampeni ya Matiang'i antu bakubwaterana. Abandu baronga kurwa. Ora tevinda abandu butambi nga Matiang'i abwate bikosi bitatu. Ngero ikia mache, ngero ikia inchi kavu, ngero ikia hewa. Njebono ga itole hewa. Itole hewa. Lero ntitukwa ne abana muziki bagusi. Bana muziki bagusi ngweligiri balegento at least abagweka mo nento abagusi to support abana muziki baito. Kibagubeka ngoma YouTube yanda rora. Kibarangire functioning aba organize sekete tokea yanda tegera abana muziki bago abuno bakonyori kyabo. Ndo basugumuka to batige gabo akoro butaka mbuli buyaro. Tokonya nenchire ndibiri sato tokonya abana muziki baito. Lakini abana muziki se campaign ye. Tutuwale montegera kabisa. E campaign ye boni guchukongea. Matiang'i taranga campaign bali mo bwato bobanga ya nini. Matiang'i akirete ategerete ground na kukwania abantu babiri batatu. Ibintu bya kubanga. Nate abantu nga Matiang'i agobale tubnengiti mwakane cheche. Matiang'i no muntu ulia kerene mi ayemo pimetero chengo mongwano ulia uri. Lakini tamuru chiko sengo chale. Matiang'i nagasero gusuka. Nabaligo. So in a nutshell, I'm just giving you this hint. Matiang'i no muntu mungao. Tuanalire viongozi kuzia lakini Matiang'i na very different. Na very different. But anyway, tiamba davyo. Abana muziki. Tegonya lekananga babujara ngelu State House. Amacho ateranga ngo mugambi twa kuligia ndero twa monyora ngo ibono ruta goterere. Babujiki kwara ngelu State House. Ganda webesa yako nende sabebe se chieto 1 million. Lakini gogotera. Tero kwago. Tigakoro asengo mugambi twa kuligia nago. Uyutali Matiang'i ogoterere. Na gyora tere ngo mugambi twa kuligia avuma gocha kusioto bikire chingoma chako tutegera. Umago tetebinga yaya this time around intuna twabarangiria sekete babujingo terare. Tero kwago. Ibiro mbeta. Ibintu bnebyo. Tera materago so that abantu batenge. Ayikore gazi yawo. Lakini kwa tero liyo muntu ko mutabinga naye gusikonye kuligia injirakiye. Injiraki. Omungwano rinara gusiyo kurugusagiro. Sagiro macha so kyangoma kabisa nga hotel Oscar Sudi ngomugambi omuya ngomugambi twanjete injirakiye okushuko hotel Oscar Sudi gakiti atugwana sagiro. For this Sagiro mate is among the living legends. Nero tubwate gusi. Boni go binte kuimuka abo mungwana aba gusibonze ba wanja. Aba alisyo sababu. Alisyo sababu akatel my father and I bring alisyo sababu ntata bono dead yani enko yani kuru Samuel. And everything alisyo sababu akachire kirokali ebagite ya maracho. Karachiro amaro kwera pe. Akwera pe. Bakabantu banywa machi. Obwanjani obu nabagusiba mweta. Enda bagusiro bakonyete alisyo sababu. Igosa kiru tu baso kwebanga okatero gwatere tugusika Sudi no komo. Lakini ayonsi pi abagusiba babere bagotegerera. Ugwa manyekanete asengenja bagusi. Tikera chibasa chike chinda chikeranga muimukire bono abagusimu kurama. Ekora there's no way umuntu ararame Matiang'i arafuma kumukomo tere. Afuno bochai abagusini ntutu balendete. It cannot work. Aba artist baito chi artist chintu chonsipi. Unless mwadekire kwa tutam. Tera matera ino asa maskani. Anya gwarangwe function ya Ruto State House. Tera kabisa tengia abantu. Tera matera hao. Lakini kwa togi umuntu kwa mutabinga naye gusiyeta gite nchirakie na gusito vade kiongozi. You know we need to be in agreement iga because around here kero munda gorosinka. Togo chakiranga twa mosoka isku. Ngisi na abantu bawata. Munda ndebya sa comment section iganga. Togo chakiranga twa mosoka isku. That is it. Tuchakirenga. Abana muziki baito you play a very significant role. Mu play a role gite nene. Kera gotero mwasoki kogotegera mpaka chinyumba imi bedroom imi. Ihongo bwate nginjo. Iho kimogo soka gotera wikamwa kichisabu chino. Yes. Yende ambadenga simbarati yo yugusika no muroje. Abete gavana singe njoga tera. Uchakire bo basi simbane ta ugenda keroka simbane ta ya uchakire usinge. That was the case.
Simbarati abete governor asige njogo tero kulikuwa Simba ne taya. Ikoko tero nkubwata huge role koko players e campaign Matiang'i. Ono muntu naro tera Matiang'i eyure biya. Yakagara matera ina gusi ntutoko tera gusi. Bono na tera Matiang'i. Otebo tera Kipchumba Murkomen. Ngo chikomatera otero kutengo Chesu wasinikisho. Ngo Chesu wasinikisho. Ngo Chesu Eldoret ngusi ko chako Chesu. Bono gusi toko tegera nga Murkomen toko chako tenga. No way. So hapa na muziki baito kitulega hali ya hewa. Kikosi cha hewa kitulega land nero igasi babo Matiang'i mpaka sinotara babongeri no bala eko kuna land defense forces ya Matiang'i. Alafu kama utwara abande ba machi tingo dembara bila ginjango tay. When we have such kind of a team work abana muziki na inu njubona what is chinse mochonzi egere venture to yolenga kusi drama sintoram ene chango nyu alibako ngore cha mbia muno sana tenya saba sasa because that's how we get to grow this channel. The microphone ne kengo gora kurwa sama shabiki ana I feel nice. Thank you so much for alibako support the channel yana tenya saba sasa moko bako subscribe kera mwa watch it because anyo the video ene nankore ta about 8,000 views lakini nguliki subscribers fane mbwate 1,000 mbia abuna abangi bali lakini rende bali 8,000 subscribe boni kanganzande angatindiali angangarende iko so wanja kwino subscribe kwa matalika subscription button so that twagendera correct ku engage. Alafu si channel ye nimbwate chi program na chagire the hero Wednesday nimbwate function interview at exactly 8 to 9 interview yumbato umemsie yumbwate gaiga ninga ndikoleta abangi bunera so enamba nera ngakire sim interview nga ndokani tikwe engage na ese platform yao twakora interview of various kinds na bana aba amashabiki ana ali akora nabakora America bono guchaka ndi kuba incorporate ase shughuli cyane so that nyali kaninga 20p ntoramo asa manganaya yogo konyo enze yetu especially kusi. So in a nutshell, ladies and gentlemen, tigato chamo chinsa muchonzo chi pastor kurwa chiko to savera tonyara kurwa na muziki ngotera bale chikwaya kurwa chiko chikwaya rangale Matiang'i ache function no rose function chikwaya njwangu angi komira rangale Matiang'i apa changere yes chipasta chikwa gaje chikandisa teras mote Matiang'i nga teras mote abantu ngabo agra Matiang'i kura airangile Matiang'i ache function kurwa buno mwana siasa na mete buna kolega siasa na daya abantu ganga ba SDA chipasta mwasukire kando kidogo andu adanga yaya andu gata pulpit kanisa no what we are saying abantu bali bakusaberu nabo abakongozwa n'abananchi n'ebyongozi igabadu ne timu ayama so goiko osemya abantu bakusaberu naki kirogo choro umuntu cyago choro umuntu asengencho ya corruption ikine kibeto gutangaza ase kansa ngi bentiko. That's number 1. Number 2 kira ndabale kanisa chishire chiri bagwetera gutande school fees kuzatwale school fees wana mbali kwa school muntu mbabu ati pesa andu mbabu ati biashara nyomba chi atagukira chishide chikero kuchisabira but having asabire byongozi tonyole bya birabakonya simple as that because chishide chu na chiko gara anda banga ndikanisa kusabira monene rende gaki kolero monene gara abakonya. So in a nutshell, as much as to a well distinguished church in this day, let's also remember to support our leaders through prayers and enlighten the people in the public inaki karojo le kiongozi tari chifa chiko gara charity kiongozi kia na yeso ntu imogete akagenda bantu bali koni ibinte kanisa sinagogi akabaita kabaseli. So that is the case. Ndulugo tiga bintu bibi gosalika ngabona singenjo no abantu bajani kriska because of bad leadership. That's why we are asking both the church and the local community plus the leadership to come together and align this country. Biamuna sana so wantegera tenya saba siseni balimuga sino support tenya saba konye kabisa balimu tumara kende. Thank you so much. That's how I manage actually to do my things from the house, and keep on following my videos because that's how I get to grow. See you next time for more videos. Yatote amani gusi.